indi mayumilia misibi na misibi mingi ya inosiwe ni enende kisamba katikati wa andamani ande chikutumiwe wa andoko ni bayambetia katikati wa andamani amaende na kwa andamana pena elicha pena ando matena intentions nzio onende na ko sisi live coverage ya imwesi isese situ sia television eba no ni jamaa oba audio habulia simu ya mundu sina anabulia simu ya mundu alavu yu atata yuko kuthoka yu amana anasemba isi wabai kinwa isi ya muthia so likamaone mando na atutuma muno anyete simu ya mundu kumbe ni wa maandamano otondu kuiwa serikali na mashirika makutetea haki cia enente na imwe cia ndongo ita Mudavadi Kithure Kindiki mease maandamano in the first days ila mambiye the first Tuesday that Thursday mai muika maukumu nini ila yai original Gen Z nimo maandamanie mithenya ya mbele na ila maandamanie mithenya ya mbele kuma bau mauthio kana faces ya ala mekuandamana ina mbia ko sense wesa kwithia pena characters fani wesa kwithia pena ando mate kueleka kwesisi amundu ba ugethe mundu DJ kwanza nondo millennials twase nota mwabangithia ntamo akuwe ntamo ndo alako so wesa kwithia characters ne siambia kugulana wesa kwithia ute na nduthi ila sibo peno ngina wanango amali ani mundu bebe iso bandu bake boko ni asiatulangi manwa mundu su na ebingi tonesa na akayuthi umwa kwake yu mundu su ekusacha ne woni andu ndukasyo ikitio lazima matume andu nza nundu wa makwana makuyana kwana na yu wesa kwithia ala genuine na nondo ne mana atabetwe ni aungamei mama andamano mo majensi makewa nenda mosa na bisa mose na simu sienu mundu yeyote mukuona hayana ngamali ya mwenendi mutu aise maandamano usesimu obisa wo ndo kwete kisasi cha twa osaimba kasura wake mwenendi wo ndo muika wo ndo kana mundu we maandamano ni wo ndo kwana ngamali ya mwenendi osaibisa wake na you most of pisa ino nila inengetwe DCI kuona ni evidence kana kuona nyokuse uno mona atulile nduka uno ndamboye yembesa nitu tunaandamanite na muwo wona ndiosa nyendi noya nenosie nuno inoni ayeka na ina natuma kisa kiuki investigate we na icho kuona DCI ni yumilile mesibi yesu yandu kasisyo gethe amundu keka nondo tena shughuli mbingi ukamusije na sana umwese no nange yana no nananga mali ya mwenende na yuke bulano ki ni chichu nenga serikali wasiwasi yuma yesi mayesi mama umie ba mene bango yao we understand maandamano maamuika manema muwa lakini tu asisi oyu bena thina kisamba ni na maubo masa ala mamituki mawetete kana bena ndongo ithandatu ila sio konani sio konani na ungami wa maandamano hapa mwana kufadhili kupangithia na contribute pesa sia tikiti pesa sia uya wa umabuke kata sedo sia muthemba tosu ndongo isa sithandatu ni group yetwe atatu momete isio ni sia ilobi angele makoma Mount Kenya no longi umete Rift Valley mekwatiania na big businessmen na kana na atandithia nene ne kana wise kwithia ni ma bangithia mabangithia amuika ma kangemi bangithia amuika mandora amuika kuisioni ikwithia na winge wando ne kana wise kwithia ni mama nenga mbesa na kumatabia mwabika ilobi katikati mosele sandu kutwa ni parliament mweka kisile iba ikayo kuema bia weniki bulabula sindu sia muthemba tosu yuko asuna mbone maende na kuthoima muno ne serikali kana kuikiria kana siko sia muthemba tosu ne siambia kunyibanga thini wa andamana makuru alangi na mama aenda na kukulana actually juma metokeni ma minister mubiani wa wima wa mwe Susan na komita kuli ati paiba ndu serikali tinesa kutethesa indi andu amjala makweta kuumiwa katika maandamano beonekana ngali nzeo ngali nene ngali ndhusie ku kasima kola netie na kulame utwai wa kuitwa tetese na ngalama sio ite umamekana now alame uketa fo kisamba bane Austin Omondi ni wa mobilize meta wa Medics for Kenya Medics for Kenya ni kikundi cha Haiti makwatanie nike na matethesi alama kuandamana
kulikila cha kwatanie ula wambizi eta wa Austin Omondi kwe chumani kithelu abductiwa na nundu wa musukumo la waibo mpaka kwa Kenya Medical Practitioners and MPDU musukumo la waibo kuicha alekwa ni wisi haise nukwende na kutethesia yungali ni siangwata niyo ya meku ya asu Kenya Medics for Kenya kikundi kila cheyitie Medics for Kenya kundu wa unenga ne first aid kwa haya na yu kindu chose nyo kisambe the andu unama na ma withdraw you mai kutethesia andu ingi wamesema sasa wataki tena ni ma withdraw walo kuumigoso ni polisi hatu wa hospitali lo ni umigoso no lo koso hatu wa hospitali we have withdrawn our services kitumi chako withdraw their services ni kumana na kuumigwa kwao kumana na polisi kutumia live bullets kumana na maandamano kwithwa mabulanile na nzangili na mone makuona their security kana meono sese iwo wakwiba meono sese iwo wakwiba and because of that reason they have withdrawn all their services yuko magali au weta madithu ngali yo weta si utwa andu Kenyatta once they take you there it is none of their business, they don't know even you na yiba ati kopena mapurio mahate andu amakweta kuandamana yitwa tamasie twa suthandatu mekwa kyusi wakwithi wa support it in one way or the other yiba pena yubena ikulyo yingi andu aya yimakweta kuandamana maumegwa kula meutwawa nimeutwawa kundu kwina ngalama ukethia mundu niwe kwa thinzi lakini meisa kwithia maibeigwa ngalama makauma itasie be mundu watho na kisasi na tondiche ni watu wa county rivaro pakwa atiania no thinzi wa county rivaro ethi wa kisasi kilumite mbaune nibende kana mbesana petwikana kana pembesa pe alama kwete ko kama maibea matesi wana wala ma support itakiwa isi kindu chambe those are emergency cases ubikitwe Makueni county referral kwa for example kwa Angelikani wina kisasi musingo isu ni case ya emergency whether we tokora whether we wow kindu chambe wamba kumwe kisasi until you recuperation until you boy kana wose nekana wisoma neka we wow wili ata sendu sio kosu so ni kwatie yo ni wonie mwana kio mona indi sasiko wakuya na kuru no ndie we haitwa na auma nazio emosi nyumba na mbozi kamanda manone so issue ya kuibiwa na kuma hospitali kisamba we might not know exactly nibatonye kama ipi ukethia ni Irene ninye ni kuyete ati Irene ndui wa muiga wa Gen Z ena maandamano wote na in case of work habwa ngalama ya witi ninye ngungame nibatonye kana kiukiketha kibo nikitonye kana kikethi wa kibo na at the same time echo kitumi woni chama cha ODM iyo cha kulia serikali yungamie iko ni kwate no ise maandamano ma last year ando alama itu wonde matiwe ni thayo mathikiwe na Azimio omonde neguo mathikiwe na Azimio so ebindani thi nondo Azimio tiyo ya andamanite for the lack of a good reason Azimio ita andamanite serikali yuba imundu ngi take responsibility kero cha mbebe andu twikala au kethe andu isika na mana agwe wendie maandamanoni sisu ishughulini sia ukanoka muko kaliwa mwithia nela wegwa mundu ni watho until ulekwo na mwana wagwe ka nyumba ni woma na akaiba tona kwithia na issue unosunge ugatinda out egwa issue yake ubo wake ni wambi yako likalika kwambia maanda mundu osu maybe wabika kuno utabano wa shout out kana mwana akweba no maybe yo afadhili maandamano o makitano mangoyo lau mayuka maibe la bill nusi maisa ku kama kaze ninye ninongamia maandamano moka atano mangoyo lau kana o meonthini wa those Medics for Kenya makoka makongamia bill ukenoka na issues sia boss for that high note tiyamba kuma so far what is happening iyo ne umali la maandamano mawota kana twasie okabindane kala umete bawe yani wendeta nomba yes iyo wote babikie bandu wethia ni lazima ethi wote mbete na mawu kana ethi wendete na ngali utule iketiwe kiengali ne kana utuleketio kwata na koko kiuke usome thisiata kune menda wese kwithia wonanyo yani wonanyo weketie ne kana we are together
by whatever means cha lazima tiimwe nyona ketha ndi ya maandamano tuimwe nundu no nino nie yu kwa kana wa chuma gikithelile ngali ndithi cia ene ani mumite shughulini sio makindu mumite na ku shughulini sio nzio amesalanzi eno ya kibandeni maketi ngalini maloli maketi ngalini otherwise utene tu yona bona wadafra we utene keti ngali yaku ndina ileo kimwa osunu wona ni wakana we are together kana tu pamwe nita lazima yani lazima tuimwe we baingo ndunge tuimwe wamina kutulegetie ndwetekela tetemwe ni wetekela twetu kimoja yimusine weyo sula wiwosu yes bamusine wa wote sura wiwosu wendeta na ba thank God nundu musine wa wote ko ine kwa kisasi kana tear gas there was no tear gas, there was no bullets, there was no rubber bullets, there was nothing atio isamba atio why with hospitali bandu we working, you could not buy anything in the market kila bandu benzi kebule wewe the andia ziai katheka ugwe nditheka kangoka kumeyo mpaka omunde nene zaiki ya kindu katiambo Nego bingi we ndwe bandu tho wakigu onoka wandu bandu tho wapana ndo no wenda sitali chabina na wote wekala mpaka kwatuka na kwacha ni azio munde balango yandigetwe mbesa Anyway, Musalia Mudavadi ni minister munene kuma ni anduthe ila itwaigwe muthethani weyo Mudavadi ekomanite na ala meta wa diplomats diplomats ni kwacha ni wisi kana Kalonzo ni diplomat wa ndia Southern Sudan na lando ma wila nyomosio ma ko promote kana ma promote ni kwikana ma kwa ilia wila nyomosio kana ma kukathi ya wila nyomosio katikati wa nthi kana komanda ila nyomosio ku asuma muthemba toso ni mekomanite na Mudavadi muthenyani wayo na muno makula ciane kana kukethiwe na external force kwikethiwe na mulikililo wa kumanthi cianza kula maumite kula mokitwa manzo ila nyomosio umite Netherlands okitwa manzo ila nyomosio bandi ya Kenya na ndia Netherlands isindu ciokosu ne wikalile nze na mwamata bia kana baina bata wa external force kuka bano Kenya nigenda maandamano amekathikie na muchacha kana maandamano amekathikie kwithiwa mema lumu munangango masia Mudavadi asia nthi ya Kenya yinothacio wa kuseto issues ciayo kana sofa kwa oyu no itone kwamba kushughulikia mathina ala meba kwa oyu yupate external force nicho kukula ciaona umeitwa ujumbe ndicio kana maitwa ubombe cio mama tabia kana pena bata we have the right of demonstration lakini maandamano mamuwa na bata wa ndi kulia kulikililwa kuma ndi cianza kabindani kala ina issues tathi ya Kenya ya na umani indi siko cia andamani ama bulene na nzangili keu nicho kila kindu kinene piu chuka ni sita maandamano maiyo maandamano milita babulene na nzangili hii sike kuyufanya ta awando ndini wa maandamano na indi makaita wanango wa mali nduthi nikisema polisi mabia na sindu cia muthemba toso Sa ile bana nataka miongona na mwezi akwacha minister mubiani wa usasa igwa ndini professor Kithure Kindiki ndeto siake oitina wa maandamano kuthala muthamani weyo yes professor Kithure Kindiki ni wathanie kusia mubango gwo ndola wibo wa usangili na wanangeko ulotonya kumana na maandamano ala maende ku serikali nayo ni noti ya witha ni noti yenesa kabisa byukana peyandu make kwilinja o tondu nini nawe takisamba kicho ngeno jo kinene iwe ni serikali muthenyani wayo kana be andu asuma ke kwiganganya na andamani nicho manene ye yulu wa mbuthyu cia alama andamani to the first days na alama ende kwa andamana kwa oyu wora nyo kana be na mubulano wanzangili ndo asime wetu tamai bito kuisio ni cia Nairobi cia Isaki ege na makomane na andamano andamani mamugu alame katikati wa musigo ilobi mamatethese kundua nduthi wa userikali ni isi ni kukitana na momombe ni kwithi wa indi yima komanya na bia na indi serikali nayo ni kwe no kuona unayo ona maandamano maende no wene na mono makwate kataka ndu
obisa ma polisi tima obisa ma polisi ala mai muthenya wa mbere na wa keli ni mebangite nesa ugeza kwithia mubango ucu mubango wondu na atimia ni maandamana lakini plans operation occupy everywhere. They did not occupy everywhere. Inde bandu bana kose wa maofisa ma KDF iyo. Kutina maofisa na ma KDF no president kindu cha mbe court. No na bitu kise kwete wa KDF. Number 2 president ila wumise orders wa chuma. Aisha kana KDF maitha maandamano ni. Maandamano makethe wa mamuwa. Number 2 maofisa ma polisi ni manaki batu tear gas na live bullets na rubber bullets. Na kiu ni monekie maitula mwiya muthenyani wa hiyo. No ni makes live bullets na ni makes rubber bullets na ni makes tear gas icio ni siki bathukani. Kula kwithiwe kwina kawi mwingi ni kuya Mombasa. Wonie mundu milawa abanga nethi nebuti yakwa ila ni sese yana yonga athe andamani. Na indi ethe ana mwandamani ti kidogo. Ni machomie ngali 5 mukawa ni usu. Wanake kite mabuti omake na isasi syake. Na indi pa unipo bandu bale bakusiwe wanange ko buyi munene nthini wa maandamano ma hiyo. Irene. Yes.